I posljedno sam sebe, danas ćemo raditi jednu dobru teoriju koju sam ja sam smislio, a to je da je za masu uzeo telo od Gohana. Tako ljudi, zapratite me na Instagramu, znači dugo nije bilo Instagrama, još nisam sigurno dve nedelje, a jebi ga. Da, zapratite me ljudi na Instagramu, pridružite mom Discord serveru, imate link u opisu videa. I također ljudi, lajkujte brzo stranicu dole za Facebook i sve to. Ljudi, ovo nije moja stranica, nego ovo mogu jednog drugara. Tako ljudi, obavezno lajkujte stranice, lajkujte par slika i to je to. Tako ljudi, možemo prići na ovaj video. Sad ljudi, šta bi bilo da je za masu uzeo telo od Gohana? Ja ljudi mislim da bi bilo super nesi ono Gohan Black ili da bude nova saga, znači neki drugi iz za masove porodice i sve to da uzme Gohana telo. Sve da znači ne pričamo o Future Gohan Blacku, nego o Gohan Blacku, tad ne bi možda postojao Goku Black, da je na primjer za masu uzeo telo Goku, ne od Goku nego od Gohana, ne bi postojao Goku Black i sigurno bi bio Gohan Super Saiyan i Super Saiyan Rosie i čak onaj Future Goku iz Goku Black timeline-a bi bio živ i ono bi tražili Gohana kao WTF, kao da je Gohan. I da, to je to, mislim, bilo bi super i sve to, mislim, ono, bilo bi, možda bi čak Goku doveo da se Gohan bori protiv Gohan Blacka, Trunks bi sigurno bio ono iznenađeno kao WTF, kako Gohan je živ. I sve to, mislim, bilo bi to super, znate, mi to, mislim, ono, i čak, ona bi kasnije našao Future Zamasu koji je besmrtan i sigurno bi sarađivao sa Gohanom. I tu bi sigurno Gohan se borio protiv Goku i Vegete i Future Trunksa, pa on kasnije Vegito i sve to. I sad, kad bi se spojili Gohan Black i Zamasu, možda bi se to nastavio Fusion Zamasu, isto koliko Goku Blacka i Zamasu, tako da ljudi ono. Tako ljudi, pišite u komentarima ljudi šta vi mislite, šta bi se desilo da je uzeo telo od Gohana, to je da je Zamasu uzeo telo od Gohana. I također ljudi, pišite u komentarima ljudi, lajkujte video. Hvala vam 451 sub. Idemo ljudi dalje ka 460 suba. Ljudi ono, ostavite like i subscribe, odključite zvonce da stižu notifikacije za video. I to je to ljudi, tako ljudi, mislim ljudi vidimo sljedeći video. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa ljudi, veliki pozdrav.